Pozdrav dragi prijatelji, evo 6. septembra sam stavio na YouTube i na Facebook sljedeće slike i videa o neuspjelom treningu vrgoračkog driftera. Momak je lagane, solidne, fine vožnje, nekih 150, 160, 170, zaključite sami. Vozi kao se lagano kruzovao oko Vrgorca i onda mu je ko fol naišao neki kombi pa se mora odmaknuti, evo vidite. Da se jedna nemila tragedija mora dogoditi, to sam znao sve ove godine, ali nisam znao da li će pogoditi mene, moje prijatelje, moju rodbinu ili nekoga drugoga ko meni nije toliko blizak. Ovi ljudi tragično preminuli mi nisu bliski, jedino ako se smatramo svi jednom velikom ljudskom obitelji koja živimo na planeti zvanoj Zemlja. Moje je mišljenje da je ova obitelj ubijena oružjem zvanim auto sa predumišljajem, mord kako se kaže na njemačkim. Da auto služi kao oružje i da se sa njime sa predumišljajem može ubiti ljude pokazuje slučaj iz Kudamm, Berlina, gdje su se dvojica mladića utrkivala po gradu i pogodili sa 170 km/h jednoga čiču koji je svojim terencom prolazio na zeleno kroz semafor. Njima nije bilo ništa, to jeste samo ga je jedan pogodio, a ovi drugi nije udario unj, već je bio samo sudionik ove ilegalne utrke. U prvoj i drugoj instanci su potvrđeni doživotna robija obodvojici. U trećoj instanci je samo ovi koji je pogodio terenca dobio doživotnu robiju, ovi drugi 13 godina, jer nije postojao plan ubojstva osmišljenoga, već se je dogodio spontano, ali ipak je okarakterizirano kao predumišljaj, ubojstvo sa predumišljajem, jer su oni trkajući se morali znati da će to biti taj ishod. Ovo je presedan i trebao bi se dogoditi u Bosni isti taki presedan da se preživjeli optuži radi ubojstva sa predumišljajem. Osobno nemam ništa protiv brzih vožnji, već protiv divljanja i alkohola za volanom. Od Imotskoga do Ciste Provo možete mjestimično voziti 200 na sat, a da ne divljate, a poznam ljudi koji istom tom pistom sa 60 na sat divljaju. Ali koliko se god dogodi nesreća, koliko god one bile tragične i teške, uvijek se može primijetiti jedan ludi, bolesni relativizam. Umjesto da se počinitelje kritizira, barem sada kad su kako tako odrasli, kad se to već nije događalo u njihovom djetinjstvu, barem da se sada to učini kad su malo porasli ili odrasli, ne, njih se sažaljava. Onda mene i one koji kritiziraju, njih se olajava i odgađiva. A evo, želio bi ovom prilikom da gospodina barbira Antonija upitam da li je on međuvremeno promijenio svoje mišljenje. Kako je 6. septembra pisao barbir Antonio, tebi takvim ako ti se ovo triba desiti. Znači, da li je Primorac i Doko, da li su oni bili slični ko ja pa se ovo njima desilo, da li je neka viša sila na nebesima poslušala ovu tvoju kletvu. Evo vidimo na tvom profilu da si stavio svijeću, da li si je se promijenio ili molim te objasni nam šta znači ova svijeća ovdje i da li si promijenio svoje mišljenje. Jer malo me zbunjuje što ovdje žališ počinitelja, a ovdje gori ožaljavaš one koji su stradali. Na kojoj si ti sad strani? Na onih počinitelja ili na strani stradalih? Da vidimo šta je istoga dana pisala Matea Barbir. Pogledaj ogledalo i kreni živit svoj život. Jesam, evo krićem, živim, počimam živit svoj život, ali ne znam kuda hodam. Da me neki pijani nadrogirani idiot ne pokupi s autom. Dalje kaže, čovjek je skrivio, zajebo je jako i pogriješio je, ali nije ni prvi ni zadnji put. Ok, slažem se. Iste te riječi ja garantiram da je neko u životu
Doke i Primorca iste te riječi napisao. Nije ni prvi, a nažalost ni zadnji. A ja probam da javnost probudim i pobudim i šok terapijom, kao što to rade Britanci i Holanđani, da ih probudim, da se narod digne, da potakne političare, sudstvo, da se ne divlja pijan. Ako se već vozi pijan, popit, jer se mora, jer nema taksi, može se to i 30-40 na sat, mada je zabranjeno. Ne želim biti moralna institucija, ali imam nešto protiv toga kad se sa 2,5 promile vozi sa nekih 150 do 200 na sat i pritiče. I još uz to obitelj tu stoji, bude u autu i to dozvoljava. Znam da je mentalitet naših ljudi taki da se to relativizira i moja rodbina koja živi u Hrvatskoj sam doživio 100 puta da se sidaju sa pijanim čovjekom i niko ništa o tome, mada bi neko riječi jedne spomenio, slušaj pa pijan si pa nemoj, ma ništa, sidaju se svi odrasli ljudi koji su već bake i djedovi. A ja, pametnjaković, sam očito prvi bacio kamen. Jesam, da, bacio sam prvi kamen jer se treba take stvari kritizirat. Da mene nisu kritizirali kad sam ja radio neke gluposti, nikada u životu se ne bi pameti dozva, nikada u životu. A jel vas interesira šta sam ja radio, ko je mene kritizira i zašto sam se dozva pameti? Ako želite, javite se pa ću vam objasniti sve u detalj. Moje pogreške, moje prijestupe, di sam ja pogriješio, ko me je kritizira i koje sam pouke naučio i povuka iz tih mojih pristupa. A sada bih vam preporučio da pročitate Sigmunda Freuda i njegove način, šta on objašnjava, tko sve fungira u odgoju jedne osobe. Ne samo roditelj, nego i društvo, i policija, i sudstvo, i učitelji, i svi mi smo jedno društvo, jedna zajednica koja ljude, djecu odgaja. A sada bih se zahvalio svima koji su pogledali ovaj video do kraja. Kad se dese ovake neke krucijalne greške kao što je napravio ovaj momak iz Vrgorca, momak, oslovljavam ga tako, mada kažu da je homo sapiens, onda uzmite kritiku u obzir, pogledajte je, probajte naučiti neku pouku iz te kritike, a ne uzeti to za olajavanje.